matur kaula ati dek para ajunan saengga salah nyuwun saha ora sisa budaya ngaturana kasenengan malam samangken ngaturana saengga padha pamir kaula makasalahan sasarengan nyuwun ora ponapa boleh Ariami sehingga bodoh kau lemah ngolong aku mek Pak Amir mek pingkir loro mbon sekering kelakeluning ikan niat ngarisa taun malam samangken pon tekaungku
niat Pak Amiruddin sekaniat pun samangken mak teka ongku Ibu Haryani pun teka ongku Bapak Sati Bapak Agus Pak Sanoto Rengsem panyabis siswa on sapora Pak Haryono Artono salah lepot nyon sapora sasarengan beten kau de Pak Pula dukong lengkong de Bapak maringan lauk Pak De Sukiring Syekh Agung daripada apa kalebon seneng ate mak seneng ate Kak Marhamu tiga benak bulan burung atemu pikir seneng keasan pona tadak pada along polong pikiran rasa sampurna Pak Amiruddin kenapa boleh Ibu Haryani rasa sampurna kong langkong dek sate jepisan keluarga besar dari Pak Maon Ibu Rani adikku sumah tor sadeja koordinator neng lapangan dari Pak Yusuf Pak Maon Pak Ismail Pak Sapi Udin Pak Joni Pak Johan nyon sapora satu jepara sakalangkong palong guna
soti sekepar juga sekepar seapisan Pak Maon panjenengan ngiring parokohon Pak Maon seeko tak seapisan apisanan panjenengan satanang goan ikening kotak apisanan sataretan Pak Maon Pak Amir panjenengan ngiring parokohon bedet tebu Pak Maon dari Bapak Yusuf Bapak Ismail caepon Pak Sabudin adu tore pada sampurna alongku pada pasampurna atur atur seampun ka atur caepon Pak Joni saya juga sekipulun ka atur caepon Pak Johan tore anggep pasampurna aki pasampurna seakar Pak Amiruddin panjenengan tersalamet ring uleje tertak mangki cocokan nape Kak Marhamu sesabela lepada bunga madatang topeng sisa budaya Pak Maon sarang Pak Amiruddin mulai samakin sampai ke are minggu are Senin Pak Maon tore ataretan seabisan mulai mangkin sampai are minggu are Senin